ڕێبەر ئاپۆ داینەمۆی بیری ئازاد و ڕەوتی فکری نەتەوەی کوردە بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان. جنابندان چنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجا ایرو 15 مجدار 2023 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 لامدجی ساعت 14 ام به نوچه نیورو لگلوانه دست بکی چند سر نوچه دزگه هم کرد آماده کارین داوی مشا گملیکی دکن دوی جیهان را بسر پیان شهید فدای روشات زیلان دبیجه و دجمن تجاری نکاره به مجبور بکه جکی به بوریا 25 مجدار جن و داوی لتوندیا میر دولت بینن فرانسا جبر ایریشن کیمیایی بریارا گرتنا بشار الاساد دا دوباره روش باشواره گودارن هیجا مبیادر او هدپیش بو مشا گملیکی مشا مزن بانکرن گوتن دوی همو جیهان راب سر پیان روشا به آگاهیتیا جیمرالی اف سی حسی مهن بنا ورد دومه به پیشنگی سازی و رخصنه کردین باکور کردستان ترکیه لدوجی تجدیدالی امرالی چالکیا مزن بکته دوی چارچوه ده ولاتی دمش نافچه بورسا گملیکی کو پارێزەرە ڕێبەرە جاران و گرتیەندن دەما هەفدیتن پێک دەهاتن ji بۆ بچن گرava ئیمرالیە ji vê navçeyê li ferîbotan siwar dibûn û diçûn. Ev çalakî bi navê meşa mezin hejdê mijdarê bi pêşengiya têja Mebiyader Tuhayderê pêk tê. Hevseroka Mebiyader Amedê Semîre Akoç li ser meşê got divê em vê tecîdê bişkînin. Xwedî li serokatiya xwe derkevin divê hemû cîhan rabe serpiyan. Di hejdê mijdarê de em ji çar aliyên Kurdistanê ber bi gemlikê ve dimeşin me her tiş daya berçavan em bi hevre bimeşin û tecîdê bişkînin. Hevserokê Hedepa Stenbolê Murat Kalma jî got divê sed sala duyemîna girîng de ji bo çareseriya hemû pirsgirêkan û ji bo aştî pêkwere divê bi rêz û calan muxatab bêgirtin û azadiya wî pêkwere. Ji bo azadiya bi rêz û calan û ji bo rakirina tecîdê beşdariya meşa hejdê mijdarê girîng e. Riya aştiyê bi rakirina tecîdê û bi xwegihandina îmraliyê re mimkün e. کنفرانسا لإيطاليا هات لدرخستن دركت پیش هات گوتن کو öcalan سبروجه پیشکشی جهانی دکه چالاکین کمیته دما آزادیا عبدالله öcalan'ı ya İtalya da çarşıva kampanyaya j Abdullah Öcalan'ı azadi j perskereka kutre çare seriya siyasi de lezanilgaha Roma tire konferansek pekani. کنفرانس جدو بشن بسر ناوین لی ترکیه گرتیین سیاسی و پرگالا گرتیگه لی ترکیه مفو آزادی سیویل پیک هاتن. کنفرانس با خفتنا رکتوری زانینگه روما تریوما سلمیان فلوروسی دست فکر. پشتره آلیکاری سروکی کوما کسکان و کیتیا چپ مارکو گینیلالدی آخوی تکوشینا گل کردیا آزادی سلاف کر و گوت ایتالیا دینداری عبدالله اوجلانه دوی آزادی اوجلان جبو ما اساس به. پروژه کنفدرالیزم دموکراتیک و اوجلان درخستیه پیش جبو همو گلان خودی گرینگیه که مزنه. دوی ارکام او بکو ام وی یکی بپاریزد. پروفسور دکتر انریکا ریگوجی آخوی گوت عبدالله اوجلان انتلکتوال کسرکه یا ویدمیه. اوجلان به پارادیگما دانیه هولی نتنه جبو گلین روشلات ناوین جبو گلین جهانی پروژه که پیشکشت که. پشتره بردفک کمیته اوجلان را آزادی ایتالیا و سناتوری بری گیوانی روسو سپینا آخوی او گوت. اوجلان دوین تجریده که گراند تی گرتن و همو نرخن حقوقی هاتن بین پیکرن. اما وفیان کو دگرتنا اوجلان ده رولک گرینگ لیستن ایدی نکارن لهمبری وی روشه بیدنگ بمینن. لقادا نونتوایی جبو آزادی اوجلان کمپانیا که هاتیه دست بکرن. دوی ام همو خودی لوی کمپانیای درکوین و آزادی اوجلان سوگر بکن. پاریزر آرتورو سالیمی جی آخوی گوت. همو هزین که اوجلان نچاری درکتنا جی ایتالیایی کرن جدیل کرتنا 25 سالان یاد مرجین گران و تجرید بر پرسیارن. مرجین اوجلان کو تیده یه اشکنجه مخابن تاوی ویه که جی سازین مخاطب بیدنگن. پشتره پارزر عبدالله اوجلان ازگر اربی آخوی او گوت.
گرتیگاه ایمرالیه دناوا سینورین ولاتکی اندامی کنسیا اوروپای دیه. دناوا وان سینوران ده 13 سالن دستور نایداین کو پاریزر بکوین گرتیگاهی. جبر وی تایبتمندیه زحمت کومیناکاوی وردیتن. شرطن عبدالله اوجلان و سدمان زلالیه الامرالیه راست نزکاتیا دولت یا لپرسگریکا کرد و گریداییه. جوو چارەسەریya pirsgirêka Kurd muxatabê herî mezin Abdullah Öcalan e. Dema ku ji çar aliyên cîhanê daxwaz azadiya Abdullah Öcalan tê kirin, saziyên peywendîdar bêdengiya xwe didomînin. Ji bo Öcalan di çarəseriya pirsgirêka Kurd di rola xwe bilîze divê azadiya wî bêm sogerkirin. Piştre parlamentêra HDP Newroz Oysal jî axivî û got. قدغه و بمپیکرین تنه به امرالیه سینوردار نینه. لسر گله کرد زخت و ریشه کمازن هیه. بانگین اوجلان جبو آشتی و چارسری هرتم ببرسیف مانه. لسر گله کرد زخت و ریشه کمازن هیه. بانگین اوجلان ین جبو آشتی و چارسری هرتم ببرسیف مانه. دوی ورزانین کو پروژه عبدالله اوجلان و شر لی ترکیه و روجلات ناوین چارسر بکه. لی دستلاتداری و دولت به کورکرنا تجرید الامرالیه دشر ده اصرار دکن. پاریزر ایتالیانی ماورا پالیما جی آخفی و دست نشان کرکو جبو تجرید السر عبدالله اوجلان تو پیناسه که حقوقی نینه و گوت. بدنگیا اوروپا سدما گرانکرنا تجریدیه. دوی اوروپا تکلین خوییم به ترکیه ره جنو ول برچاوان در باس بکه. اوروپا هفکار و مخاطب پرزگریکا اوجلان و پرزگریکا کرده. دوی اوروپا زختا سیاسی لی ترکیه بکه داکو اوجلان مافی هفدیتنا پاریزر و مالبات خو جنو و بدست بخه. دبشا دویامین یا کنفرانسی ده کاریکاتور ایتالی زیرو کالکار آخوی پیشی چاودرین ده سردما روژاوا و شنگالی و گوتن و ها دوام کر. پارادیگما که اوجلان پیشکش کریه اوتوپیا نینه. اف پارادیگما ایرول روژاوا و شنگالی ده پراتیکه دیه. اف پرگال تنه جبو خوپارستن نینه. شورش جواکیه. ترکیه جوه شورش جواکی و فکرین اوجلان ده ترسه. ترکیه لروژاوا اریشی سیویلان دکه و بیناسازی سیویلان دکه هدف. لهمبری وان ایریشان دوی ام پشتوانیا گله کرد و آزادیا اوجلان ده اصرار بکن. سروک کنسیا کسکان یا هریما لازیو و کوما چپ کلاودیو ماروتا جی آخوی و بالکشند لسر فکرین اوجلان و پروژه کنفدرالیزم دموکراتیک. پشتره اندام تفگره جنین کرد زیلان دیار جی آخوی و بالکشند لسر تفگره جنین کرد کوچما ده آزادی ریبر عبدالله اوجلان ده اصرار دکن. گودرنیجه اندام تابوران امران روشاد زیلان بریا چالکیا فدایی یا یکی جود ماه 2023 گول انقره پیکانی بو پیامکه به ویدیو قید کریه گیلا تیوی پیاما اندام تابوران امران روشاد زیلان پاروکر روشاد زیلان ده پیام خواهد ده بیجه پشتی ما چالکیا خواه کر و دجمن ایدی نکار به مجبیر بکه دەستپێکی دا شخصی هەواڵ باز مردم و هەواڵ هەربەست کۆچەرین دا دوان حەفدە هەواڵێ چەی کەتە بیرتینن و دە شخصی وان دا چەی دە شۆرەشێ گشتی بیرتینم و بەجنە خاڵە هەمبەر بیرانینی وان دەتەوینم پێواژووکی گران تر بەهێش و پر سانجلی دا ئەم دەرباس دەبن ئەم دەمەی داوی تایبەت شەشمەهێ داوی دا ڕاستە بەرخۆدانی هەواڵ ئاستە هەرێ جۆری دانە دشمن جیوی تشتی دزانه و هر یاستا جوری داد خوزه انجام بگیره راستیا وی جفری وی برخدانی او حواله وان تنالا داد دزانه یعنی چوینه ما سر گره وی لایق ایرانی نیوان حواله به لایق تکوشی نیوان حواله به لایق برخدانی نیوان حواله به ام بی باوری دانه ام بی هستی ام بی رحیه ام دچن نیزی 2 سال سرکاتی جیسا تجدیده کی گران هیا یعنی و نابری سرکاتی و ریخستنی مسافه خستنی دا نشتنا آگاهی کردن نبرا گل و سروکاتی دا مسافه خستن هر تایبت وقت پولیتیکایی که هم دیمشاندنی دا افجی دیاره یعنی افجی واسطه مرو فهم بکه و مرو لیمیزه بکه دبینه راست همه بچین گره فقط یعنی ما گلک حوالی هجاو بنرخ من ناس کرن اموارا مجیان کرن افجی بو مجی
أصل هذه جوي دا نرخة يعني شو ما نرخة كهذه بيروزة مروت شانس خاص شانس لين دبينا كوان هبالارا جيان كريا جوان هبالارا ناس كريا جوان هبالارا هبالتي كريا أمجي زانا بنيوي أو درانيوي تانا أم بقازبن أم بقاربن أم خباورم وأم بقاربن كبه هبالا أو باوري هبالا أم بقاربن سر بخن Karasu PKK temi brasiya reberapo haten asandın reberapo iro gihiştiye gel endamı konser rebera KCK Mustafa Karasu kutevli bernamaya taybet ya medya haberi bu ligel gelek mijarin grinkin rojevi liser salvegera da mezrandına PKK 27 مجدار جین خواندن گرین کرن مصطفی کاراسو گوت امنیزی سالوگرا دا مزرندنا PKK 27 مجدار دبن به وسیله ام جشن پارتی یا ربراپو و گلیمه جشن دا مزرندن پیروز دکن ام ربراپو برزداری سلاو دکن کو پارتیا me aniye van rojan و شهیدان جی بمنداری و رزداری ببیرتینن آفرینر و پارتی ربراپو یا ربرتی ج تو کسی رخصم نگرد در فتک نگرد تنه جخا باور کر و دید کو گل کرد دبن میتینگری دیا ربراپو گوت کردستان میتینگه لیلگل ویجی اف گوت تخواستن کو کردستان ببه قادا بلابونا ترکیه یعنی گوت تخواستن کو کرد ورن تنکرن به وی هسته تکوشین داده سپیکرن ام همو تبل ربراپو بون تبل فکر وی بون دماکو کس تبل ربراپو دبون دهمان دمیده تبل فکر ترس روبری و اسلوبا ویجی دبون اف گلکی گرینگه تکرین دسپیکی به وی رنگی دسپیکرن کراسو گوت اف آوابون کار اراده سکن و کسایتیه جوی آلیوه پارتیام PKK تمی بربراپو رهات بیبیرانین براسیا ربراپو هات ناساندن جوی آلیوه PKK پارتیه که ربرتیه یا راسیه که ربرتیه پارتی و رخصنین جور بجور هنه بدمه ره پارچه بون بربا آلین جدا و هاتن برن لی نپیکانه کو به وی رنگی لی PKK وره کرن جبر کو PKK جا آوابونا خواه و وروه بکسایت ناسامه و روح ربرتی شکل گرتیه مصطفی کاراسو گوت و راسیا گل آربرتی آواکر ایرو لبر خود ده و هادوم کرم جوی آلیوه ربراپو ایرو گهشتی گل بلاوی همو جهانی بویه و تاوی کو کمپلوی گلک هودان کرجی نکاری ربرتی جگل قد بکه راسیا گل آکو جالی ربرتی و هاتا فراندن ایرو لبر خود ده جبر در روح و سکنا فی گلی ده ربرتی هیه باندورا ربرتی هیه هاوینا ربرتی هیه جوی آلیوه گلی ما تاوی همو زختان لسر پیان دمینه و بمینه جی نها پارادیگمای ربرتی بلاوی همو جهانی بویه او دکارن به هر جره ایریشی PKK بکن دکارن دربجی ل PKK بخن لی او روح سکن خط و ایدایا تکوشینه تجاری ناشکه و نپیکانه کوره شکاندن KCK جبو 25 مجدار بانک کوردیناسیون KCK تکداری 25 مجدار روجات کوشینا ناونتوی یا لدجی توندی ال سرجنه دخیانی دا گوت ام بجن جیان آزادی بر به شورش آجنه و دمشن جن و برخصنی و خپاراستنه داویل توندیا میر دولت بینن KCK دیار کرکو پرگالا باوکسالار هر دم توندی قرقرنا جنو خزای قرقرنا گلان زایندی پرستینه تو پرستی و شر اساس کرتیه و گوت ایروجی ام وی فراست لفلسطینه قره‌باخ و کردستان دبینن قادن زیانتین خراکرن هش جواکی و چاندیته تونکرن ام تجاران وان پولیتیکاین خرکرنه قبول نکرو امل دیجی سیاست آخرش تبکوشن KCK باکشان سر تجدید و دیلگرتنا 25 سالان یا آفرینری شورشاجنه ربراپو گو تجدید بنگها شر تایبت و خرکرنا جنه لباکور باشر و روجاوای کردستانی سویکاسین لدیجی جنان پیشن جنین پیشنگ لدیجی جنین جوان چه دبن افتوندیا زایندی اشکنجه و ایریشن زایند پرستی انجام دجمناتی دولت امیر آلدیجی جنیه لچار هیلین کردستان سیستما بمجی داعش فاشیست و میتینگر ایریشه جنان دکن
کێژێکی گوت بە تایبەتی لە تورکیە لە زندانان 13977 ژن 2511 zarokene li gorî daneyên fermiyên heta meha mijdarê kuştina jinê gihîştiye 234 desradariya AKP vanê rîşûkiryaran rewa dike. Rejima faşîst AKP bi êrişên di cotmehê de li Rojava ji sedî pêncî çavkanên av elektrîk û enerjiya kir hedef nêzî 3 milyon mirov ji pêdiviyên jiyanê bê parhiştin. Li Rojhilat jî rejima Îranê ya dijminê jinê gefên dardekirinê û zextên li hember jinê zêdekirine. Bi taybetî têkoşerên pêşengiya berxwedana jin jiyan azadî digire darde dike. Îsal 17 jin hatin dardekirin. Di tîrmehê de aktivîsta kejarê Werîşe Muradî ji aliyê rejima Îranê ve hate revandin û tu agahî jê nayê girtin. Rejim dixwaze tirsê di nava civakan de zêde bike. Kêjekê bakşan ser Başûrê Kurdistanê jî li Başûrê Kurdistanê kuştina jinê xwe kuştin, sunetkirin, xweşewitandin û êrişên bi vî rengî zêde bûne. Li şengala ku li dijî qirkirina Daişê bi xweparastin û xwerêveberiyê têkoşîn tê meşandin, îsal jî êrişên dewleta Tirka faşîst dewam kirin, ev êrîş li dijî têkoşîna jinên Şengalê ye. Ne tenê li welatê me Kurdistan li tevahiya cîhanê bi rê û rêbazên cuda hew tê dayîn. Jin ber bi nava sîstemê ve bêne kişandin em dibêjin dem ew deme ku jinû ve hîn bi xortî jin rabin serpiyan. Kêjekê ji bo helwesta were nîşandan 11 xal rêz kirin û got wekî jinên ku dibêjin em sed sala 21 bikin serdema azadiya jinê, em ê ji bo ronîkirina jiyana ku tê xwestin bi tundî qirkirina jinê qirkirin şer û komkijiyan bê talî kirin bi têkoşîna xwe daîmî bikin. Em ê têkoşîna xwe ne tenê di rojên diyarkirî de her dem li her qada jiyanê bidomînin. Şoreşa Rojava ispat kir ku yekane rêya parastina ji tundiya dewlet mêr xwe parastine. Em qîma xwe bi reformên bêdenkirinê nayînin, em ê şoreşa jinê bi zanistiya jiyan û jinolojiyê û îdeolojiya rizgariyê jinê pêk bînin. Bakirhan li Misircê bi girseyî hate pêşwazî kirin, got divê her kes ji bo yekitiya neteweyî bixebite. Hevserokê Giştiyê Partiya Wekevî û Demokrasîya Gelan HDP Tuncer Bakirhan îro li Sêrtê ye. Bernameya Bakirhana li Sêrtê dest pê kir û şandeya pê re ewlî tevî Bakirhan serdana navçeya Misircê kirin, şande diketina navçeyê de bi girseyî hate pêşwazî kirin. Paşê bi konvoyeke mezin hate navenda navçeyê û ji kuleya saetê heta avahiya partî meşiyan xelkê li ser kolan û cadeyan Ereqe û kêfxweşiya xwe nîşanî Bakirhandan. Di serdanê de dengê çepikan û lîlandinê jî qet kêm nebû. Bakirhan axaftineke Kurd kir û ji bo pêşwaziyê spasiya girseyê kir. Bakişan ser yekitiya netewiya Kurdan û destî şan kir ku ji bo yekitî pêk were berpirsyarî dikeve ser milî her kesî. Bakirhan û şandeya pê re piştî serdana li Misircê berê xwe dan navenda Sêrtê. Ji bo nameya girtî lêpirsîn hate destpêkirin li girtîka Sincan hejmariyek ji sedema ku girtî Şerafetîn Demîr di nameya xwe de bakişandiye ser binpêkirinên mafan û gotinên Hezretî Hesan, Hezretî Hüseyin, Hezretî Zeynep, Yezid, Firavûn û Hezretî Musa bikaranîne li dijî wî lêpirsîndan e destpêkirin. Hadiyarkirin ku rêveberiya girtîgehê bi boneya propagandaya rêxistinê li dijî Şerafetîn Demîr lêpirsîn daye destpêkirin. Malbata Şerafetîn jî ragihand ku şandeya ku lêpirsîn daye destpêkirin gotiye di nameyê de ew gotinên navborî hatine bikaranîn û wekî endamên PKK îlan kirine. Şerafetîn Demîr jî diyar kir ku şandeya lêpirsînê her navê ku min di nameya xwe de bikaraniye kiriye endamê rêxistina PKK. Lê divê zanibin ku Yezid û Firavûn tu caran nikarin bibin endamên PKK. Li aliyê din gotina rêxistina malbatê, rêxistina dewletê û rêxistiniya kesayetî ku di mektûbê de cihgirtine wekî navê rêxistinan nirxandine û ez bi 13 rojan cezayê hicreyê ceza kirim. Dosya jî şandin dadgah cezayê giran. Demîr got pirtûka ku min di girtîgehê de nivîsiye dema şandina ji malbata xwe re asteng nekirin. Piştî ku fotokopiyên ji bo çapê hatin û min derbarê hinek beşan de name şand gotin di nameyê de li dijî rayedarên dewletê heqaret heye û destanî ser nameyan. Demirani ziman ku pirtûkên bi zimanê Kurdî jî bi bahaneyek ku wergernîne nadin wan û got bi awayekî kêfî mafên girtiyan bin pê dikin û tecîdê dikin pratîkê.
لگرتیگاه منابگاتی پاساژی سرابداینا گرتیان هاتیه قدخه کرن باوی گرتی یوسف عبدالله شاهین دیار کرکو کوریوی یوسف د سال 2015 ده به بهانه اندام رخصتنه هاتیه گرتن به جزای مبتا هاتیه جزا کرن و گوت کوری من ل 5 گرتیگاهان گراندن هری داویجی سرگنی گرتیگاه منابگاتی کرن گرتیگاه منابگاتی جی جه زخت و زورال سر گرتیانه خورنوان نخوش اما باجی دماد چن هفدیتنه راسیوان پیکانینن تن هری داوی دماکو اس چوم گرتیگه نهشتن کو از به چکت خو بکبم گرتیگه گرتیان جگوت هر شف بسر قوی شانده دگرن و گلک زور دریان وان دکن باف شاهین گوت ده هر هفدیتنه ده ام ده دریان را در باسبن هر چوینا هفدیتنه ناسمه مدرسه سر دکن و شوپات دیگه مدگرن پشم مدنگرنه ده در باسکن حتی به پلاوین مجی دنیرن دخوازن کو ام عاجز ببن دیوان ریانده چند جارن کو مالبات ما قضا دکن و جیان خوش دستدن به بونه روزانه ویسکاری برنامه د زندان ده برخورداران ویسکاری به لدارخستن برنامه ایشف لگوری ساعت اروپا هفته شوه و به لدارخستن ناونده پناکورد پیشنگیج شوه ردکه و لسر مدیا دیجیتال زوم بیک به برنامه د زندان ده برخورداران ویسکاری به بونه پازده مجدار روزانه ویسکاری تیر دارخستن دی پایین کو گرگ نویسکار بشتار ببن اندام دسر و برا کمالیا نوجین سروه پیر محمدی گرننده و شناگشتی کووار دستار جیناریان نویسکار و هربسفان حسین دومان روزنامه وان جبار دستباس پاریزر بشتار حسن وکی قصه کرد تبل برنامه ببن نویسکار و هربسفان گرننده و شناگشتی کووار دستار روالدل بهار و مدیریتیا و برنامه جبو ببونیا روزا نویسکارن دزندان ده ورل درخستم بک لیوردا حاجت په خوندکار کې خو کوشت دیار کردن کود نوامه کې د 4 خوندکاران خو کشتیه خوندکار زنګه حاجت په باسکه اندزیاری عایشه‌گل تایار ل مالین یوردا بیت په ل اودیا کولید ما خو کشتیه نصر مدیا جواکی زنګه اف اگهی هات داین هات گوتن خوندکار زنګه همه عایشه‌گل تایار ل مالین خوندکاران ام بیت په دما و جسد که نایزانین خاکشتی ام خمگینن و جهوالین وی مالباتا ویره سرساخی دخوازن خواندکارن زنگه هجی دست نشان کرن که د سیه جدمه هده لیوردا صحیه جی خواندکار زنگه ها طبی یا پولا چارمین ایزاح علیف زامر کان دو اوده خوده مری هات بودیتن گوتن کان خاکشتی د 14 جدمه هده خواندکار زنگه ها آنادولو یا بناوی ر آجی لبردری آشخانه کامپوسی خوکشت ده بریکا ر آده نامه یک جسی رو پلان ها دیتن هاد گوتن که ر آج سدما آبوری خوکشتیه بری اوان بو یرانجی لیوردا اسکی شهر مکریمه هاتون یا آنجنان خونده کرا بناوی سزنجی خوکشت بود دی قضا لسریا کرکوک سلیمانی ده 7 کس بریندار بون ایرودان سبیل لسریا سلیمانی کرکوکی قضا چه بو 2 ساید لهف قلبین ده انجام ده 7 کس بریندار بون بردرکی پولیسان ترافیکا کرکوکی امیر نریمان آگاهی دا گوت جبر وی خرابن جبر کوره خرابن قضا چه دبن دريده گلک چال هنه دما باران دباره اف ل کوم دبه و شوفر وان چالان نابینن قضا جبر وی کی رو ددن لازمه اجوکار دما باران دباره بهتر بالدار بن نامزد شلگالی خلف مرات گوت دم او دمک و امچارانو سخوات دیار بکن هجده کانون 2023 ویل عراقی هلبجارتنین انجمنین پاریزگاهان بین لدارخستن ویل شنگالی 4 نامزد لسر لیسته اتفاقا یکتیا گلین نینوا بشتاری هلبجارتنین ببن جنامزتین پاده کود لیسته یکتیا گلین نینوا دکوه هلبجارتنین قاسم خلف مراد گوکی قاسم کشکو دیناسین قاسم خلف دازانین جبو خلق شنگالی 4 نسخه دیار بکه هلبجارتن گرینگه وها بحث بروجين خكر اندامكي مرشح في انتخابات مجلس محافظة على تحالف اتحاد النينوى
حزب بادين حرية وديمقراطية الإنجليزي اتحاد أهل نينوى رقماوي سدسي بشارة تسلسل مجلسي بشارة أم جدر بازيبان انتخاب أبو أم كاربن تمثيل كا خلقي خوب كان ويكسر فيها شبابي يعني معاناتي كش خورتي ما تيرا دربازبان ملتي ما تيرا دربازبان بطاليا زعفة يعني درت كابنش برش بيكاريش بشغلي إدارة كمان درستينا حتى رجع أبرو أبناء سال سر دربازبان ملتي ما يتكم بعدها ملتي ما بإدارة التأثيرات السياسية تحت كأنا قاعد سياسي تحليل نشكرت شغلين مديد واجب السرما أمجي دربازيبان انتخابه شوا واجب السرما ما أم كاربن دفاع ماله خو بكن برخو بسكن أبرو لازمه أم واسي واجبي برابن واجبي ما سياسي في هدفه يعني باريا ما هبو يعني هم كار لو طاقة مرة هنا أو هيز مرة هنا أم كار خلقي يجيبوا ممثلين عشان طاقة أخوهمي فيز أخوهمي أم تمثيل خلقي كان أدرس تشتي دسم ماذا معي أفشن قال هكا أبرو سياسة كادرس अब कार की दुरुस्त अच्छा कवाता को मदबर खुना सकें सब हम में दस चंद साल को ना में वंदा बना वखला تشتهري بزحمة تري وندابونا ملتها وتشتهري بخطر تري وندابونا ملتها وجا اشفان عليا همي في سياسة سرمتي تمشاندن السري همي دا ام هبيا مشخورت المهنة جنجد ما جوانين ما إنساني هكا ببين إنه واجب السروانة جدل جي في ملتي بدل الناس كرنا خلقي هميرة أبرو روجا وانا درفتنا تو گوهرتنی که چه بگو وقتی درفتا گوهرتنی چه بگو درفتی بستغلی نشخوره رابع سرخو پشتی بریارا دادگاه فدرال و چرانوسا هلبوسی و سونیان چاب به بریارا دادگاه فدرال عراقی آج کار درخستنا سروک پارلمانتوی عراقی محمد هلبوسی بخوره برتکن زیدانین و پیشبینی تکرن کو پشتی وی بریاری روش عراقی تبله ببه دوه ایواری دادگاه فدرال عراقی به توماتا سختکاری و گندلی بریارا کار درخستنا سروک پارلمانتوی عراقی محمد هلبوسی دا هلبوسی جبلی سروک پارلمانتوی بو ده همان دمیده سروک پارتیا تقدم و هف پیمانیا سیاده جسال 2018 و سروکاتیا پارلمانتوی عراقی دکر دمتنا بریارا دادگاه فدرال ده تیگوتن دادگاه برند آ فدرال ایرو دوزا فدرال به هجمارا نه آ پارلمانتوی عراقی اندامتیا سروک پارلمانتوی محمد ریکان حلبوسی و اندامتیا لیس مصطفى حمود دلیمی بطال کرنا اندامتیا حلبوسی جالی دادگاه فدرال و لسرگلیه هر دو پارلمانتران لیس دلیمی و باشم خاشان وکی آلین سیمین این دوزه هات کرن دوی دوزه ده پارلمانتر باسم خشان دلیلین کو اثبات دکن پیشکش کرن کو محمد حلبوسی به شرکت که بیانی را کو ریوبری و سروک وزیر بری اسرائیل بو گریبسته که هیا یک جه آرمانجن شرکت جی نورمال کرنا پیوندین اسرائیل بو ولاتین هرمی رایم ده 22 نیسان 2022 آنده سروک پارلمانتوی عراقی محمد حلبوسی پارلمانتر لیس دلیمی جناف پارتیا تقدم درخست جوی دمیوان ناکوکی نابر حلبوسی و دلیمی زیده بونه و بداوی هاتنا اندامتی حلبوسی ده پارلمانتوی عراقی ده کنها کسی یکم سنی عراقیه دیبه به دسپیکا کریزکنو دناو جواکا سنی و شیانده درباره بریارا دادگاهی و باندورا ویال سر روشا سیاسی عراقی ده شروعکاری سیاسی ماهر جوده و مهدی خزل جروج نویسی راقبین ماهر جوده دیار کر جپشتی آبابونا حکومت عراقی سال 1920 و یکم جاره کو بریارک به ویرانگی تدر خستن او گوت تدبیرن کو پشتی لیکولین لیگارین دلیل و شاهدان هاتنه گرتن باندورک اشکره لسرته کوشنا لدجی گندلی کریه دبک و حلبوسی بکوه برلی پرسین و جزا کرنین زیده تر
مزاخانه رقای بو جهه پاراستنا شونوارین دیروکی آوانیا مزاخانه دما سروریا عثمانیان ده سال 1861 ده هاتا کرن وکی قصر ریبری ده هات بکارانین ده سال 1981 ده وکی مزاخانه پارچین شونواری یا رقای هات وکرن دو مزاخانه ده زیادتر 8000 پارچین شونواری سردم و شهرستانیان سر رقای هبون گلک تابلوین موزاییک تابوتین مریان و علاوین آرکولوژیک فراخین نشخکری و هن پیکرین بچوکه بوند دما ایریشاچتین داعش ده مزاخانه ویران کرن و زیادتری 7000 پارچین آنتیک دزین و گلک جوانجی خرا کرن گرنده مزاخانه ویسام باشا آگاهی دان گوت ناوندا چانده یا رقایی و هن کسین هشیار گلک پارچین دیروکی و شارتن پشتی رزگار کرن رقایی ده 4 مجدار 2023 و سر راست کرن آوانیا مزیده برهم رادسی مکرن ویسام باشا دست نشان کر کو جدسپکا کریزا سوریه و لرقای شرح بو و گوت پشتی رزگار کرن هرمه جدسین چتیان مکاری تنی 808 پارچیان ببینن ام هاو دادن جنوب پارچین شنواری ینوندا به هفکاریا هیزن اولکاریا هندوریا رقای بینن و بینن مزید ارتش اسرائیل که در نخستخانه شفای ارتش اسرائیل ویس به راگاند کو یکی نینوان اپراسیونال لشکری در نخستخانه شفای الخزای ده پیکانینه و که در ناو نخستخانه ده ارتش اسرائیل دست نشان کرد کو دناوا یکی نیانده تیم تندرستی و کسیم به زمان عربی دزانن جهنه بردر که وزارت تندرستی خزای اشرف القدره جی راگاند کو ارتش اسرائیل بریا تلفن با آریکاری وزارت راخویه و آگاهدار کریه کو و هزینوان بکه به نخستخانه شفای و خواست که او هر کس آگاهدار بکن که جو پنجریان دور بن دنه خوشخانه شفاده به حضران نخوش تیمین تندرستی و سویل هنه امریکای جی دو حماس توانبار کربو که نخوشخانه این خزایی جبو اپراسیون لشکری بکارتینه حماس جی توانین امریکا رد کرن دز نشان کر که او درون او گوت اف هلوست امریکا نشان دده که رد ده اسرائیل جبو که کمکجین هوانه ین دیتر لدیج نخوشخانه هم پیک بینه هم چاوکی جی باوجن نوچین روزنامه عربی چاپمنی عربی گدان هجا ایریشن دولت ترک و تکرین امریکا و چین روزاوین سرکای روزنامه عربی این وس بهم روزنامه العرب بال کشان سر تبگر دولت ترک این لباشور کافکاسیا و آسیا ناوین دازانین دولت ترک روشن جو سیاسی و ناکوکین هرمی بکارتینه داکو تکرین دولتین به زمان ترکی داخل خورتر بکه جبو لهمبر مسکو بسکنه چاوی ویله کو روسیا جباشور افریقا و آسیا ناوین وره درخستن روزنامه شرق را سجل سر روش عراقی نوچه کو شاندی دیده بحثا بداوی کرنا اندامتیا محمد الحلبوسی جالی دادگاه فدرال عراقی و پاشه جسروکاتی دستلاتا یا سایدکه روزنامه دنوچه ده وید بیجه به ویبریارا نخشریا سنیان لورات جنوب هات خیز کرن دورخستنا الحلبوسی شوقك بو ارتهجك سياسي بو جبركو الحلبوسي دي بيواجو سياسي على العراق ده جهكي جرينغرتيا كو لسربنگها هفسنگيا بيكاتيان هاتا واكرن تورا الهرساجي جهدا هبديتنا نابرا سروكن امريكا و چين دنوچي دته گوتن احتمال هيا ريفبري امريكا د جويل ده هندس كفتيان بدس بخه هروها تورا الهرا ديار كركو سروكي چيني خي هیویدکه کو دم بدست بخه بوکو چین د عالیه آبوری و لشکری ده خورتر بکه داکو ده هفرکی هزین مزنده بسر بکه پنتاگون جی درباره ریشن لسر هزین امریکای ده داخویانی ده آلیکارا بردفکه پنتاگون سابرینا سینگ ده جوینا چاپمنی ده اشکره کرکو لعراق و سوریه دنوا مهکه ده لهزین امریکا 55 جاران ایریش هاتنه کرن سینگ گوت جحفده جوت مه و فروه 55 ریش لسر هزین امریکا هاتن کرن جوان ایریشان 27 لعراق 28 لسوریه لدجیه کنین امریکا هاتنه کرن ده انجام ده 59 لشکرین امریکی بسوکی بریندار بونه و نوچه فرانسای عدالت فرانسای تکداری ایریشین کیمیایی سال 2013 بریارا فرمان دوار ناونتوی ده داکو
بشار الاسد ورگرتن دادگریا فرانسای جبر ایریشن کیمیویین هاوینا 2013 ان سوریه به سوشتاریا کو تبر سوجه لدجی مروواهی بویه ده اصلا نام نتویده فرمانا نام نتوی یا گرتنا سروک دولت سوریه بشار الاسد دا لگوری مدیا فرانسای چافکانی که عدلی راگهاندیه کو جبر ایریشن بگازا سارین به سوشتاریا کو تبل سوجه لدجی مروواهی و شربویه 4 جاران بریارا گرتنا اسات هاتی ورگرتن لگوری استخبارات دی آیه دی ایریشن 21 تباخ 2013 ده لروشلات خوتای زیده 1000 کس هاتن کشتن بریارا گرتنه ده همان دمده تکداری برای بشار اساد فرماندار چالاک یکینین بجارتاین ارتش سوریه ماهر و 2 جنرالین دنجی هاتی ورگرتن و نوچه که داویا چانده منوچه خب داوی بکن زوریه مهرجان فیلم کردی به فیلم نان پیروز دست بکر مهرجان فیلم کرد کجالیه پاپولار فیلم کلوب کمیته روجاوای زوریه نوانده جواک دموکراتیک کرد زوریه و مجلس جنیا بریتان زوریه لباجار زوریه سوئیس رپیکته بنشاندن فیلم نان پیروز ایدرهنر رحیم زحیبی و فیلم دارتاش ایدرهنر خلیل سهراگر دست بکر چالاکی جبر سالوگرا سدمین پارچه کرنا کردستان تیر درخستن و مهکه بردوام بکه داخویانی دا اشارت بکم که جیو خرکرنا دناوا 7 سالی ده لکردان عربان سوریانیان کلدانیان ارمنان چرکز و ازدیان هاتنه کرن هات گوتن کو آرمانجا 6 دوکومنترین هاتنه هلبجارتن نشاندانا روشا دیروکی و هیه ده بردوام ده هات گوتن مجاره هفپار آوی مها فیلمان او کو فیلمان بکن یک و بویرنگی سینوران جهولی راکن جهر هرمه و فیلمک به هلبجارتن ده مهرجان ده و فیلمین در هنرین کردیان سر چاد برخوادان فمینیزم و آنتی فاشیزم بین نشاندان ده چارچوبه مهرجان ده و فیلمین بناوه نان پیروز دارتاش سارا جیارا منتمی شربو مای پاغادی یا لسر شورش روجاوا بیر و شیرو هنده لاو این د فاس اوف جنیسید یا لسر شنگال و ازدیان و بین نشاندان